وتەبێژێکینەکانی پاراستنی گەل بە کورساننیوزی ڕاگەیاند کۆبانێ لە بەرگری و بەرخۆدانێکی مێژووی و نەتەوەیی گەورەدایە و خەونی چەکدارانی داعشی شکست بهێنا کە دەیویست جەژن لە کۆبانێ بکات، بەڵام کورد سەلمانی کۆبانێ دەبێتە گۆڕستان بۆ داعش. بولاتجان وتەبێژیە پەگە بە کورساننیوزی ڕاگەیاند داعش مەبەستی بووە بە هەر هۆیەک بێت کۆبانێ داگیر بکات تا شکستەکانی خۆی لە عەفرین و جزیرە بسرێتەوە بە جیهان بڵێت یەپەگە و کورد لاوازە و هیچ هێزێکیان نییە. داعش ولو هدف کرد که یک در روزان دا بگه باجار کوبانی ناوان دا باجار کوبانی همو داگر بکه لعواز یتیر بو هفته که یک دو تاخ گرتنه و متره به متره کولان به کولان خانو به خانو یا پگه برگیرا کی دیروکی دکه برخودانه کی تاریخی دکه و نهله که داعش باجار کوبانی همو تیخه بندست کی خواه یعنی دما که شهر درباسی ناو باجار کوبانی بو هیزن ما ين قهرمان اف يك آن زمان اما كوباني بكنا قلعه برخدانية اگر داعش تيكا في باجار كوباني جي و باجار كوباني جي را ببه گورستانا ببه قبره و براستي جي اف سوزاكا هيزن ما يكينين پاراستنا گل يكينين پاراستنا جنه كيچو خورتين كردين كوباني و همو كيچو خورتين كردين كا بهوارا كوباني وچون يعني كما كوباني داعش اللي قالك دافران شكست داعش جزعة خواست جزعة بقري لجزعة شكست داعش خواست حسكة بقري داعش لحسكة شكست داعش خواست هناك منطقة دنيا بقري لو دريج شكست سريكانية لحسكة لجزعة جبونا وي خواست نقطة ما هري لواز كورا كوباني كما كوباني نقطة ما هري لوازة كوباني زياتري 80 كيلومتر دوري كانتونا جزيرة دنافبارا كانتونا جزيرة وكوباني ده 80 كيلومتر داعش هي دنافبارا كوباني وعفرين ده مسافة كي بهم رنگي هي كوباني افزياتري 3 سال دناف حصار كده برا كومن شاتا ين جبهة النصر احرار الشام وايوا كوانا كوباني حصار كربون اف سال نيفاك داعش حصار ديكي سي اولاندا جالي تركي واجي كوباني بن حصار دابو هيزك مي مثلا الجزيرة هي العفرينة هي أو هيزك مي في رنجي أو قسيلاحي ما أو إمكانات مال كوباني تنابون داعش خاص كوباني بخينا جبونا مورال بقري يك دودو أو أرمان جامعة أم حرس كانتوني خب هفدوا قري بدن جبونا كواي مسألة أورتي راكي يعني إدنا دنافرا كانتونا عفرينة كانتونا جزيرة دا زيتير 10 كيلومتر 5 كيلومتر شبابه نكو أم حرس كانتوني خب بيجينا هفده يا دنيجي جه عالم روایه که اثبات بکه میگو تا کوبانی نقطه ما هری ضعیف بو لگوریه پگه خواستن جه عالم روایه که راگهینن کرد هیزی که اونا تنه یا پگه هیزی که خواهتنه حوجه ناکی که هون بچن بیا پگه را تیکفن نو اتفاقان و تایبتی جی پیشی که هات بیستن که یا پگه و کوالیسون نو نتوی دانستاندن نو برانده هنه و بر دهاتن اکشه بویا جبونا قوی والا در بخن لفداینک جبونا پلانه که روحات داینه به همو توانه خواه داعش ایرشه که ولو برسر کوبانی لە بەشێکی تری ئەو لێدوانە تایبەتیدا بۆ کورساننیوز و تەبێژیەکینەکانی پاراستنی گەل ڕخنەی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان گربەوەی 2 ساڵە کوبانێ بە تایبەت و خۆراوە بەگشتی لە ڕەوشێکی ناهەمواردایە بەڵام هیچ هاوکاری و کۆمەکێکی پێشکەش بە خۆراوە نەکردووە. تاکیدیشی کردەوە لە ڕەوشی کوبانێدا حکوومەتی هەرێم هیچ هەڵوێستێکی نییە. هاوکات بولاتجان سوپاسی ڕەوەندی کوردی کرد بەوەی ئەرکی نەتەوەی خۆیان جێبەجێ کردووە و پشتیوانێکی بەرفراوانیان بۆ کوبانێ دروست کردووە. یان ئەمکانە ڤیاکێ بێژن مخابن ام زیاتری 2 سال دناو امبارگو کی پر مزندانه حکومت حریم کردستان واجب خوی قومی ایبراتی لهمبری ما را نبو لهمبری کردی سوری کردی روجاوا گشتی را نبو لهمبری کوبان قطر را نبو اوا جی مخابونه یعنی گلک حجت سیاسی و گلک حجت ناکوکی نفقای کردی روجاوا کتنه بنا حجت دبه ناکوکی کردی روجاوا نفقه ده هبن بیرو باوری وانا جدا هبن به هفدرا لید داوید ام کردن داوید ام برای هفدنه دما که فلاکت به سر شنگال دهات و سر ربیع دهات ما پرس نکر مش کثیر نگود که وی تنازله بدنه ما ویج مرا بکنم پیش تدخل بکنه دپنج دقیقه ما بریاره کی بلاس دا و ما قواتی خو مباشر مشان ده شنگاله ما کوریدور 30 کیلومتر چکر ما زیاتر 150,000 کردی شنگاله ما روزگار کرد هر وال ربیع حتی ند جبهه های شنگال زیاتری 5-6 حوالی ما شهید کرد
جبونا كان بن قال كردي يزيد بباريزن كان بن منطقه بباريزن كان بن او كوريدور كاتي افاكرن كا يا باجيجي ها باجيجي براي مي بيشمرجي حمو استفاده جديدن جبونا كان بن كوريدور بباريزن مخابن حكومه هرم كردستان حتى انا بواجبي خويتي خواستن را نبو خودی درکتن الکوبانی و کمگوتی خودی درکتن الکردستانه خودی درکتن الکرداتیه ایرو دجمن د کوبانی دا یا پگه هدف ناگره ایرو گل عشیرین کردین کوبانی هدف ناگره ایرو کوبانی دا رمت کردان شرف و ناموس کردان هدف دیگره یعنی چاوا مهابات جبونا ما رمزی که مقدس جبو کردان ایرو کوبانی جی همان روله دیلزه چاوا که دیرسم جبونا ما رمزی که مقدس کوبانی جی همان رنگی دیگره شنگال جی همان رنگی جبونا و خودی درکتن کوبانی خودی درکتن کردواریه ایرو یکی که دبیجه کردواری پیوسته بری ویل کوبانی به ایرو یکی دبیجه از کردم اجبو کرداتی رادم رودنم اجبو کرداتی خواستم چکی بکم کرم که کوبانی برچاوانا کوبانی احتیاج خواب هر کسیه اکید هم وی که نبیجم برای هر کس داویج مالا خبر دیو بچه کوبانی نه خورتی کرد هنه شهر دکن و شهرجی بکنه هر کس کنه به رنگی کی آلیکاری کوبانی بکی اوا به ناردن چک دبه اوا به زختین دیپلماسی دبه به زختین سیاسی سر ولاتین خودی بریار دبه اوا د مدیا جهانی دا ناو دنگ کوبانی بلند کردن دبه لا بەشێکی تری ئەو لێدوانە تایبەتەیدا بۆ کورسات نیوز و تەبێژێکی نەکانی پاراستنی گەلاشکرای کرد بە هاوکاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان توانیوانە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا و وڵاتە زلهێزەکانی ترپەرە پێ بدەن و هەماهەنگی باش دروست بکەن لەگەڵ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش وتیشی هەندێک وڵات دەیانەوێت هاوکاری سەربازیمان پێشکەش بکەن بەڵام پێویستە هەرێمی کوردستان بە فڕۆکەخانەکانی هاوکاریمان بکات هەروەک پێویستە زیاتر سوود لە هاوکاری و ئەزمونەکانی هێزەکانی دژە تیرۆر و هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەربگرین. و مواقع درجه با آلیکاری و به یارمتیا برای می کرد ین باشوری کردستانه تابعتیجی برادران می یکتی نشیمانی کردستانه او بو مواقع درجه تیکلین مال گلا قولاتان هیا گلا قولاتین اوروپی هن تیکلی می نهاد مواقع داماز راندنه هن تیکلی جهان باشن تیکلی ملگل کوalisyona navnateya dijî Daişê tîkilakî cidî ye berî mesele ku bin jev tîkilî dest pê kir dema ku biryar hata dayînê koalisyona navnateya dijî Daişê bi serpereştiya dewletên yekgirtûyê Amerîka li dijî Daişê li Sûrî Rojava şer bike tîkilak di navbera YPG bi şeklekî dîrek mübaşer û Amerîka hate kirinê ev tîkila jî dewam dike di demê dawê de Kobanî ev tîkilî hîn serî'tir kir بله هنی نها اول راستیا که پرسکری که کیمی چک تابعتی چکی قرص لروجاوی کردستان بگیشتی هیا نه تنها کوبانی یعنی اگر ایرو پلمار ایرش لسر کوبانی تکرنه دیار نی نسبت لسر عفرین لسر جزیره بکرن جبونا و دعواکاری مال حکومتی هرمی کردستان کارج مره وقت چک جبونا ماورن گلک ولات هنه دخوازن چک جبوما بنیرن بشینن ل حتی هم مطارک بالا فرخانه کاکانه ببینه چکان لی دین و درباسی گلمه ببینینه اوا افتنگیا که جبونا و ام دعواکاری دیکن که حکومت حریم کردستان به فرمی دریج مرا و بکه که چکانه بگن روجاوی کردستانه اوا یک دو گلک تجربه که براین می پیشمرگه تایبتیان بیجن هنه گروپین تایبتیان هم بیجن و گروپی دیجی ترور هنه گروپین تایبت ای که دناف پیشمرگان دا پرواردین تایبت دیتنه او گروپانه کانن درباسی روجاوا ببن به مرا ببن آلیکار هم د ملی تکتیک شهردانه هم به هفدر چالاکیان دار بخن به هفدر هم آهنگیا که چه بکن وقت مگوتی اف هم آهنگی اف تنسیق حتی جا کی باش هیا و تکلی ما و اتصالی ما بحمو آلین کردی راه بحمو حزم راه اوا هم برکا تلفن دبه برکا نامه دبه قاطی خبره اما انشالله د پیروز کردن سرکفتن کوبانی دا همو کسی و همو آلین که آوکی مباشر به مرا بنا آلیکاره به مرا کتن تنسیق اما ناوی اونا جا همو بین زمانه سپاسی اونا جی بکنه و بونا شانازی خوش بین زمانه هەر لەو دیدارە تایبەتەدا لەگەڵ کورسات نیوز بۆڵاتجان گرنگیدانی میدیا جیهانیەکانی بە بەرگری و بەرخۆدانەکانی کوبانێ بە هەند وەرگرت و ئاشکرای کرد ئەو میدیانە ڕۆلیان هەبووە لە دەرخستنی بەرگری کوبانێدا هەرچەندە هەندێک میدیای شۆڤێنی بەخراپ لەسەر کوبانێ کاریان دەکرد. كانوا فيك بيجم قالك آلين شوفينيست جواك قالك عاجز بين قالك نخير خاص هنا جواك قالك عاجز بين أنا خيرة كوباني باجارك أفقى بتشوكه أفقصة دنگ ودانك دمدي جهان دادا يعني سروك كمارك نمو بحثي نكر جناتو بقرا حتى يكتيا أوروبا حتى أمريكا حتى قالك دولتان هر كاس بحث ديكي قالك كاس في عاجز دبن دوجي قريب برا
ما چما افقا بحث دیرازور نهاتا کرن بحث رقی نهاتا کرن بحث حلب نهاتا کرن چما افقا بحث کوبانی تکرن جبر کوبانی استوره کر کوبانی بود دستان کوبانی اوا بود 2 سال حصار دی و اوا بود 30 روزه وکو مگود گند به گند خانی به خانی مال به مال کور به کور شرد که هر کوری که کوبانی دبه بمبک د جگر و بدن داعش تقی هر خانوی که دبه منفخخه کش بود داعشه یعنی داعش ایتر گشتی و قناعته که کتی مأزقه که کتی چعله که کتی مستنقعه که نزانه چون نجی در کفی لە بەشێکی تری ئەو دیدارە تایبەتەدا وتەبێژێکی نەکانی پاراستنی گەل ڕخنەی لە هەندێک میدیای باشووری کوردستان گردبەوەی وەک پێویست گرنگیان بە کوبانێ نەداوە وەک ئەرکێکی نەتەوەی مامەڵەیان لەگەڵدا نەکردووە لە کاتێکدا کوبانێ لە بەردەم مەترسیدایە ئاماژەی باڕۆلی کورسات نیوزیش کرد لە گواستنەوە و ڕۆماڵکردنی ڕەوشی کوبانێ بە تایبەتی و خۆراوە بەگشتی میدیا کوردی هین نگشتی ئاستا بەرخۆدانەیە کورد دکن مدیا حتی مدیا کردی جارنا مروف وکیش بیش اول نوا کور رخنا که براین مدیا کار اکاد مدیا کار دکن زیاد دلی خو نهیلنجی ل ندوی آسته ده ند آسته برخودانا پیشمرگان ده ند آسته برخودانا یپگه ده ند آسته برخودانا گریلا ده ام دخوازن هر مدیا کاری که کرد به شروانه کی میدیایی به کامرا خو به میکروفون خو به پینوس خو اوجی شرکیش بو کردتی بکی نکا ام کردان رش بکن نکا ام کردان بکن هدف نشانه خلقی بدن نکا ام کردان یا برخودانه یا پگه خراب بکن ایرو لکوبانه برخودانه کی دیروکی تکرنه ام نه بچن بحث یارمتین چند کمیون خارنی کاش کوبانه رو چه بحث بکن او افقد نگیرینگه ایرو برخودانه کی تاریخی تکرنه لازم ام چاوی ما حمول سروی به جبونا و میدیا کردی پیوست به رول خور رابه ان میدیا کردی انا از وکو شخص کنم سرناوی خو بیجم معدي من لهفت كافي دم اللي ميزاتكم علاش خلي ميزاج جناكم لي تماشي جناكم جبرك معدي مروفن لهفت كافي ام برخدنا كي ابقى تاريخي ديكنا او نو ابقى داف دافيجنا ما وابقى تشي بتشكر مشغول دبنا يعني دمك باجارك جداس دتشيا دسيدو 50 حضر سياسات حضر كرد جداس دتشيا بحضارن كاتشو خورد خونه خوات دنا مروف ورا سيارة كتيخ الرجاوي خونه كتيخ الرجاوي افا عيبكي جالك مزنا ام سپاسیا قنالی و دکن پیوست ما سریع سپاسیا قنالی و بکره برستیجی برحکی بر پرسیارتی برحکی کردواری پاک برحکی بشکیره بیا پگیرا گله قنالی کوری دنی جانا ام اونا هموی سپاس کن جبکن نبر رکلام امنا ناوی اونا نابجن ایرو ام ما اف هف بیونا دایوی اما سپاسیا و بکنه و ام دخوازن هیچی باشتر به هم ببینه دنگ ما یعنی ام ود خوازن اوا جواری شانازیا که به هر قنالی که کردی ایرو ببینه دنگ یپگه ببینه عینه یپگه آوینا یپگه و جبونا ما شانازی بیجی کال کلکی لوگوی خود همو اکران تلویزیون کردی دا لوگوی یپگه و برخودان یپگه جهبه اول جبونا همو قنال شانازیه اول جبونا کورسات نیوز شانازیه که